Sawa murakoze. Nanje nashaka kubaza hejuru y'amaturo. None se turamutse turi kwihuta, noneho ntashatse change, ngashaka gutanga ituro byenda n'abana, cyagiye ntabonye change, ubu ndishizemo nje nyine umugisha nawo wababagwaho abantu dufite kuyatangiye abana mbese ntanzi. Inamaanisha ya kwamba mimi niko na sadaka lakini sadaka hiyo mfano ni 500 na ninatamani watoto wangu pia nao wapeane sadaka. Alafu tukifika hapo tunakosa change. Tukikosa change, je, nikichukua 500 napeana, je, baraka hizo zitafika kwa watoto wangu wala? Supo. Itangiriro kitabu cha Mwanzo twari twahasomye wali hapo tumesoma 25 25 nitangiriro cyangwa nukuva kuvayo kuva kutoka biravuga ngo Bibiri iravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati bwira Abisiraheli bantura amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we azabe ari we wakira ituro anture. 25 kuvuga ngo Imana ireba ituro mu mutima. Namaanisha Mungu huwa anatazama sadaka moyoni ambayo zile uko warisanye mu mutima, jinsi umelileta moyoni niko Imana ijaki. Vivyo hivyo Mungu warisanye ari rya familia. Kama umeleta sadaka ni ya familia, ingini y'abana banje, hii sadaka ni ya watoto wangu n'umugabo wanjye na mume wangu, ukaritanga alafu unapeana, Imana ni kwisojaki. vivyo hivyo Mungu atapokea. Ombwa ngo mugabagaba, si lazima mugawane. Urakoze. Santeni. Guhera kuri cya kindi cy'abatarabatizwa batanga icyacumi. Hari umuntu wabyigishije ndimo avuga ko batagomba gutanga icyacumi no kunywa ameza. Uturanywa ameza, turatanga ameza abantu bose babatijwe. Kavuga ngo icyacumi n'amaturo numviri wenda icyacumi n'amaturo. Ariko kwa kundi dutanga wenda muri fundraising hari igihe umwuka uzamugufata ukumva umuntu aratanze wari ubifite, gatanga nawe ukumva nyine ukumva nawe wotanga biragufasha. Kavuga naje nzatanga 10,000, akabamwe twibagirwa ayandi koko tukazayishura. Ntibariza nje ku giti cyane ayo nibagiwe kugira ngo ntangire bundi busha wenda sinzongere gukora iryo kosa. Umuntu yabigenza gute? Ariko nkaba nsabye icifuzo uzatange seminere y'icacumi n'amaturo abantu babaze guhera nka mu gitondo, kuko ndumva dugifitemo kutamenya kwinshi kubijanye n'icacumi n'amaturo. Murakoze. Swali langu linaanzia kwa jambo ambalo umelisema la wale wa kubatizi wao. Swali langu linasema hivi: kuna mahali nilikuwa nikasikia mhubiri akasema ya kwamba watoto ambao hawajabatiziwa hawaruhusiwi kukaribia meza ya Bwana, pia na kupeana fungo la 10. Na hapa umetuambia ya kwamba pia na watoto wanaruhusiwa kupeana fungo la 10. Hapa sijafafanukiwa vizuri. Swali lake lingine linasema ya kwamba jambo la kwanza alitamani hii iwe somo, iwe semina, utufunze sana tuweze kuelewa fungo la 10. Na swali lingine ni hivyo. Kuna wakati wa mchango kitu fulani kanisani, wanasema kuna mkutano kuchanga wala kufanya jambo fulani, na mtu anapeana, anatoa Mungu, lakini sadaka nadhiri, na hapo unajihisi nawe pia kutoa. Sometime huwa unasaulika ya kwamba kuna nadhiri ambayo umepeana. Je, sadaka hiyo utaweza nifafanuliwa itakuwaje? Yego. Shaka gusubiza ivyo. Hayo ndio nitajibu. Icyambere jambo la kwanza, tumekosa watu ambao tutafunza. Ariko twebwe turi hafi, turi ready. Lakini sisi tuko tayari kufunza. Ngo tubakuremo ivyo babashizemo bitanditse muri Biblia. Ili tuwatoe ndani mambo ambayo wameweka ndani kinyume na Biblia. Kandi uburyo bazi ijambo kutariko tukubakuremo tubaheze ko ijambo rivuga. Tuwatoe jinsi wanafikiria Biblia inasema,
tuwaweke ndani jinsi Biblia inasema. twobabona twobabwira Tukiwapata watu hao n'ubu ko dufite izo nyigisho hamwe kanisa. pia hapa kanisani tuna mafunzo hayo. Iki ngiki kijanye no gutanga mu kanisa, Jambo hili ambalo linaendana na kutoa warangiza kanisa, ukibagirwa. alafu unasaulika. Iyo wibagiwe pe kutari ukwibagiza, Kama unasaulika kabisa bila kujisaulisha, nta rubanza ufite, hauna hukumu yoyote, kubera ko kwa sababu nta mutima mubi wagize wo guhesa, hauna moyo mbaya ya kuzulumu, kandi uracyakora. na bado wewe unaendelea kutenda. Ni uri umwana w'Imana, Kama wewe ni mwana wa uri Mungu, umukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, uhora ubikora, ambayo unaendelea hanyuma kutenda, bikaguca ukibagiwe, alafu inakupitia bitavuye unasaulika mu kwiyibagiza, bila kutokeana na Harubanza kujisaulisha, hauna hukumu mbele yoyote y'Imana. mbele za Mungu, nta rubanza, hauna kuko hukumu, ubona n'ukwibutsa kwa uzitanga, kwa sababu ukipata mtu wa kukumbusha utaweza zipeana, nta kibazo, nta rubanza. hauna shida yoyote, hauna hukumiwi. Iyo Imana ishaka kukibutsa gutumaho Natani. Mtu akitaka kukukumbusha huwa anakutumia Nathan. Daudi yakoze icyaha atiyamenya ko yagikoze, Daudi alitenda dhambi na hakujua kwamba ametenda, ugeze Imana imutumyeho Natani, hadi Mungu amtumie kuko Imana Nathan, yarize umutima wa Daudi, kwa sababu Mungu alikuwa anajua moyo wa Daudi. yakiriye ubutumwa bwa Natani, Yeye alikubali ujumbe wa Nathan, ahita aca bugufi, akanyenyekea, arakiranuka n'Imana, akakuwa mwenye haki na Mungu. na Imana ibona ko ari ngombwa ko ugomba gutanga cya kindi irakwibutsa, Mungu akiona ni lazima upeane jambo hilo, anakukumbusha, kandi ibona ko bitabaye mu mutima mubi, nta kibazo. na akiona umeyatenda si kwa ubaya, hauna hukumu yoyote. Ikindi Jambo lingine ni Bibiliya yaravuze ngo ni gute umuntu wabatizwa atanga utarabatizwa atanga icya cumi kandi atazanegera n'uruhimbi. Ayo magambo yombi aratandukanye. ni jambo ambalo Bibiliya yatubwiye icya cumi ni uwagabiwe, ni uwaronse, naho ameza n'abigishwa ba Kristo bamwemera. Nta mupagani, nta murozi, nta musambanyi, nta mupfumu wemerewe kumwa ameza. meza ya Bwana Kurya nuko yaforoda barya bazagirwaho na n'urubanza. fungo la 10 ni tofauti. Biblia inasema ya kwamba yeyote ambaye anastahili kupeana fungo la 10 ni yule ambaye amepata, amepewa. Lakini yeyote ambaye anastahili kukaribia meza ya Bwana ni mwanafunzi wa Yesu. Inamaanisha nini? Mchawi, msherati, mzinzi na wengineo wale hawaruhusiwi kukaribia meza ya Bwana. Ameza na yintumwa n'abigishwa ba Kristo. Yesu yahaye abigishwa ati yahaye wa mukutano wose wakazumukurikira. Barya ryatsinzi byose ryakazana mukurikira. Ntabwo yigeze ari heza ameza. Kumbukeni hata Yesu abamwemera mwenyewe hakupeana meza ya Bwana kwa watu wote, kwa umati wa watu wote, bali alipeana meza ya Bwana kwa mitume wake, wale ambao wamemwamini na kumkubali. Sawa? Ibihugu bino by'abazungu, abantu batizera Imana, batarabatizwa, bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza, bazatanga icya cumi. Yes. Baragitanga kandi bagitanga no ku mihanda. Iyi misaada tubona muri Afrika ni abantu ni bya cumi batanga abazungu batarakizwa. Icya cumi n'umuntu wagabiwe wese, umuntu wese. Alikuwa akisema ya kwamba hizo manchi ambazo zinaendelea za wazungu wao, kwa sababu ya kuelewa vizuri, hata mpagani huwa anapeana fungo la 10. Ameza biratandukanye cyane, tofauti na kukaribia meza ya Bwana. Ngomba kubaza, nagiye ahantu muri eglise irimo abazungu, mbona hageze harameza, hageze kwa meza mbona bahaye umuntu wese, baravuga ngo ntibasohoke. Je ndabaza kubera iki ababatijwe n'abatabatijwe bose bakiriya meza? Baravuga ati ameza ahabwa umuntu iyo afise kwizera, uwizera niwe yakira ameza, nubwo waba warabatijwe ukabutizera ntabwo wakira ameza. Rero ngaho naho kuna mahali ambapo nilienda kukusanyika kwa kanisa, lilikuwa ndani wazungu. Siku hiyo wakapeana meza ya Bwana, wakasema watu wote wakae, alafu wapee meza ya Bwana. Wote sote tukakaribia meza ya Bwana, na akaswali akauliza, je, kwa nini, sababu gani sote tunapokaribia meza ya Bwana? Wakamjibu wakasema ya kwamba ni meza ya Bwana inakaribiwa na yeyote ambaye anaamini. Yeyote aaminie ni lazima akaribie meza ya Bwana. Ingalao kama wewe umebatizwa lakini hauamini,
hauruhusiwi kukaribia meza ya Bwana. ndashaka kubabwira ukuri Ninataka niwaambie ukweli, kwa Bibiliya. ukweli wa Biblia. Umuntu ubatizwa Yeyote ambaye amebatiziwa, nukuvuga ngo arizera, nta ugomba kubatizwa atizeye. hakuna yeyote ambaye anapaswa kubatiziwa kabla hajaamini. Bibiliya iravuga ngo uwizera nabatizwa. Yego, Biblia inasema ya kwamba anaaminie abatizwe. Kubatizwa nukwemera ko apfuye we wa muntu azutse, yemeye Kristo, afatanyije nawe urupfu rwe akazuka muri Kristo. Mbatizo inamaanisha ni mtu ambaye anakubali kufa, anakufa kwa ajili ya dhambi na anaitika kufufuka ili aendelee na Kristo. Yes. Kubwa Kristo. Kwa ajili ya Kristo. Hanyuma rero baadaye sasa umuntu wegera meza, yeyote ambaye anakaribia meza ya Bwana ni umwigishwa wemera Kristo, ni mwanafunzi ambaye anamkubali Kristo, Kristo nk'umwarimu we, Kristo kama mwalimu wake, kumwumvira, kama yule ambaye anamtii, kumenya n'ivyo yamukoreye, na yule ambaye anatambua yale ambayo utazi amemtendea, urupfu rwa Kristo, yule ambaye hajui kifo cha Kristo tamenye kuzuka kwa Kristo, na hajui kufufuka kwa Kristo, tamenye Kristo ko yaje, na hajui kwamba Kristo alija. adafite Kristo Yule ambaye ana Kristo tiyemerewe kumwa meza. harusi Cyo kukaribia gituma twebwe meza. tudaheza abana meza, Ndio maana sisi hatupeani kuko kwa abangaba watoto, ntibazi Kristo. kwa sababu hawa Bawibuke n'amaraso ya Yesu. Kumenya umubibuka ukuntu wakize ivyaha, ukuntu Yesu yagucunguye, ubu ngubu uri umwana w'Imana. kukaribia meza ya Bwana ni kukumbuka jinsi Yesu alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zako, na kwa sasa wewe ni mwana wa Mungu. Ayo niyo meza. Hayo ndio. None yazaba aheza abo bandiki. Je, mtu huyo alikuwa akipeana meza kwa wanani? Kandi biri kavuga ngo uwo muntu amuzaza mukora gutya munyibuka. Ndonge nukwibuka urupfu rwa Kristo, nukwibuka gupfa no kuzuka kwiwe. None umuntu utamwumva, utaramwizeye, azamwibuka iki? Azamwa meza yibuka iki? Je, mtu huyo ambaye hajui Urya agirwaho n'urubanza na kufufuka kwa Kristo anakaribia meza kivipi? Huyo anahukumu, uwafite n'umuvumo. huyo pia analaana. Gupfa kujya no kunywa nukunywa utatekereje, utawibuka ivyo Yesu yakoze ku buzima bwawe. Niko gupfa kurya no kunywa, abo nibo bazagirwaho n'urubanza. Wale ambao wanahukumu kwa neno hilo ni wale ambao wanala tu na kunywa bila kutambua ni nini inaendelea. Amen. 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 Hallelujah. Hari uwundi ufite ikibazo? Muraho. Sawa. Hanyuma pitiwe tuzobona nejo cyangwa hirya y'ejo. Icyo yavuze ririya jambo risobanurwa kwayo, naho gutanga wiwi mu ruhame ushaka kuboneka, izo nizo ngororano zawe. N'umufarisayo dutanga kubw'urukundo rwo gukunda Imana, tudashaka kwerekana mu bana. Huwa tunapeana sadaka kwa upendo wa kumpenda Mungu bila kujizirisha kwa wengine. Jewe ikibazo cyanje cya 10 ndashaka kubaza ngese umuntu abonye amafaranga, wenda akabona ko amafaranga 1000 yarangiza wenda kaniposha, akaba afite ikibazo cy'igihumbi, uwa mbere afite kubona andi mafaranga, noneho iwe ngakoresha cya gihumbi, narangiza aya mafaranga yo kuwa mbere ngakuramwo icyacumi cya gihumbi, narangiza ngasa kandi ngayakuramwo ni cyacumi cyane, ayo mafaranga tiyemego. Sinumvishije. Wabisobanure ni bya bindi basobanura. Navuze Yandi uzuzana ukazana na faini. Je navuze uba wikopse. Uba wikopse. Ukikopa icyacumi muri amafaranga y'igihumbi. Wikopse. Kwikopa nukuzana na faini ukanda ari gusaba n'imbabazi. Ugakuba na 5. Kuna swali lingine huko. Naye nagira ngo mbaze kwa kundi dutanga icya 10 no yine bakagoyeza kabahasha, none si utagafata ukagenda gusugatekamo
nyine utanditse utanayifasha akabahasha ugashyiramo gusa amafaranga ufite nawe uhabwa umugisha cyangwa we bakabara nkaho watanze sadaka utatanze icyacu. Aravuze ngo sema kwa Kiswahili. Swali lake linasema ya kwamba huwa tunakuwa na desturi kanisani kwa kupeana fungo la 10, huwa wanatumia bahasha, unaweka ndani fungo la 10 unaweka kwa kitunga. Sasa swali lake linasema ya kwamba je, mtu kama haeki pesa hizo kwa bahasha, anakuja tu anaweka kwa kitunga bila kuweka kwa bahasha, je, mtu huyo naye bado atabarikiwa kama yule ambaye ameweka kwa bahasha? Kiria ababeshish. Jambo hilo ambalo amelisema. Bahasha ni discipline ya kanisa. Bahasha ni desturi ya kanisa. Kugira ngo pastori abasengere. Ili mchungaji awaombe. Ibamwa babandike mu gitabo cy'ikanisa. Muandikiwa kwa kitabu cha kanisa. Kimirimo y'ikanisa. Hiyo inahesabiwa kama kazi ya kanisani. Hanyuma pastori azasengere. Baadaye mchungaji anaombea yale ya wale ambao wamepeana. Ariko icyacumi lakini fungo la 10 yakigwa n'Imana, imekubaliwa na Mungu. Wagitanze kucyo Imana irakwakira, icyo gusa udafite utakiriwe ni mu ikanisa kwa pastori wawe, ku gitabo gusa ni watagufite, ariko ku Mana uburiyo. Hapo kwa Mungu icyo naco nugukiranirwaho gato, ukwiye nimba wagiye mu ikanisa kuye kubaha amategeko y'ikanisa. Hapo unakuwa umekubaliwa na Mungu, lakini shida haujaheshimu desturi wala kanuni ya kanisa. Okay, murakoze. Asanteni. Nanjye mfite akabazo gatoya ariko gatandukanye wenda n'ibintu ibibazo abantu babaza. Mu bijyanye n'amasomo twigaga, sinzi abantu bose ntabwo babashiye kwiga. Aribyo bigaga ngo metode. Yes. Hari metode bakoraga metode expositive na metode interrogative. Metode expositive ni uburyo abantu bigisha nk'uko wigisha, kigisha gusa tugategera ariko utabaza. Sibyo? Akaba na metode interrogative, iyi ngiyi dukoze ubu nyine, iyi ngiyi abantu barimo bakubaza. Se nabaza nanga mu rusengero byakunda ngo iyo metode muza muyikoresha, ko twayigaga mu masomo ariko sinzi niba no mu nsengero nazo wenda byakwemerwa muza muyikoresha n'abantu babashe kubaza kugira ngo bumve, kuko hariho confusion nyinshi abantu bafite. Murakoze. Mimi sina swali, lakini ni jambo tofauti na yale ambao walikuwa wakiswali. Jambo langu linasema hivi, kwa wale ambao wameenda shule, kuna jinsi tulikuwa tukijifunza. Wanasema kuna namna ya kufunza, unafunza watu wakikusikiliza, wakikutega masikio bila kukuswali na jibu hata swali moja. Na kuna namna nyingine ulikuwa mwalimu alikuwa akifunza, anafunza lakini wanafunzi wanamrudishia maswali wakimswali. Ombi lake linasema hivi, ni heri, je, kanisani inaruhusiwa watu wafunzwe na alafu tena waswali? Ombi lake alafu linasema ni heri tukue tunafundishwa neno la Mungu, lakini pia mtupe na muda wa kuswali maswali zetu ili tuweze kufafanulikiwa vizuri. Arakoze cyane. Asanteni sana. Ikanisa icyo bita ikanisa ni kanisa inamaanisha shule. Yesu Kristo n'umwarimu, ni mwalimu, yaje guhindura abantu kuba abanyeshuri. Alija ili ageuze watu kuwa wanafunzi, akabigisha, anawafunza, bakamubaza na wanamswali. Imwe kanisa kanisani naho kubaza, ni mahali pa kuswali. Muri crusade kwa nje, kwa naho kwigisha utabajije, ni kufunza bila kuulizwa. Ni metode, muri zira metode zombi turazikoresha. Namna hizo ambazo unasema huwa tunazitumia, ziremewe ko tuzikoresha mu iyobokamana. Inakubaliwa, inaruhusiwa kuyatumia kanisani. Tukoresha method interrogative. Tunatumia namna ya kuhubiri na wanakuswali. Niko kuba abanyeshuri, vivyo hivyo kuwa wanafunzi. Ariko kubera ko tudafite abanyeshuri mwahindutse abashirika, kwa sababu hatuna wanafunzi, nyinyi mmegeuka kuwa washirika tu. Kandi Yesu yaje ashaka abashirika, yaje ahindura abantu kuba abanyeshuri. Na Yesu hajakuja kugeuza watu washirika, bali alikuja kugeuza watu wanafunzi. Yesu yari umwarimu, yarinze aja mu ijuru, ari umwarimu yigisha. Yeye alikuwa ni mwalimu Yesu hadi apae mbinguni akiwa. Abigishwa baramubazaga, wanafunzi walikuwa wakimswali. Choge ba Petro bageraga gihe bamubaza ngo twasizege ibintu, none tuzohembwa iki? Ndio mahali hata Petro alikuwa akimuuliza, je, tumeacha mambo yetu na tutalipwa nini? Alikuwa akimswali mshahara. Rero iremewe cyane, gusa twabuza abanyeshuri
kugira ngo tubikore. namna hiyo inakubalika, ni vile tumekosa wanafunzi ili tufanye abapasiteri bo twemerera twoza tuyikora, niyo yemewe, niyo yo mwikanisa. wachungaji wakituruhusu hayo tutayatenda, kwa sababu ni jambo ambalo linaruhusiwa kanisani. Murakoze cyane. Asanteni. Murakoze. Njye ikibazo mfite ni ukuntu wavuze ngo umuntu yarengejeho nk'ukwezi agomba kuzana fayini y'10 yatanze. Urugero 10, 10 ari 1000, nta kuntu notanga 2 nkizigamira ukwezi kuza. Nina swali langu linasema, kwa mfano mimi napata mshahara wa 10,000. Na maanisha ya kwamba nikipata mshahara huo ni lazima nipeane ngiri moja ya fungo la 10. Swali lake linasema, je, ili niweze kusaidika na mwezi ujao, je, siwezi kupeana 2,000 ili nipeane mwezi huu pia na mwezi kesho? Nawezekana? Tibishoboka. Haiwezekani. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema ya kwamba kumva neza bihesha umugisha. Biblia iravuga ngo izo dutanga nizo twaronse, ivyo dutangira 10 n'ivyo ufite, ntabwo utangira 10 ivyo utarafata. Biblia inasema jambo ambalo tunapasa kupeana fungo la 10 ni lile ambalo umegusa, unalo mikononi, hapana lile ambalo natarajia kupata. Mane wa umugisha. Mungu awabariki. Nanje aho ngaho mpagize ikibazo ku hejuru yo gutanga ivyo wenda udafite. Hari abacuruzi bacuruza bagakopesha amadeni, nk'abacuruzi b'ibitenge n'abandi bacuruzi, none ukamenya inyungu wakoreye y'icumweru, ariko ayo mafaranga akiri mu ideni, ugafata ya yandi wabonye ku cumweru wenda arimo n'ikiranguzo ukayatangamo 10, ariko amafaranga ari mu ideni, ugatanga 10 cy'ideni wacuruje muri kicumweru. Ese ivyo navyo? Swali langu linasema hivi, mimi kama wale wachuruzi wafanya biashara ambao huwa wanauza mambo, kwa mfano unauza kitenge, kuna ile ambao unapeana kwa deni na haupati pesa, na unafanya hesabu zote za ile ambao umeuza. Sikilizeni, tutulie. Jumapili ikifika unafanya hesabu ya ile kazi ambayo umefanya kwa juma mzima, alafu unafanya included ile pesa ambayo umepeana kwa deni, na hapo unatoa pesa ukitarajia ya kwamba pesa hizi ingalau sijazipata kwa mkono, lakini ninatarajia siku ambayo ameniambia watanilipa deni nitazipata. Alafu sasa kwa zile pesa ambazo unazo unatoa na hizo, unatolea na hizo ambazo umetarajia utapata, unapeana kwa fungo la 10. Je, hayo yanaruhusiwa? Icyambere, jambo la kwanza, uwo muntu si umucuruzi wuzuye. Mtu huyo si mfanya biashara kamili, yeye ataharibu kazi. Uzicha kazi. Utaharibu kazi. Niba utangira icyo utarafata, kama unapeana fungo la 10 la jambo ambalo hujapata kwa mkono, niba atakwishura uzorugera, na kama hawakulipi deni hilo utafanyaje? Kandi wafashe igishoro na umechukua capital umepeana, icyo gasi 10. Mwumve hano 10 fungo la 10. Sikilizeni. Amen. 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 Wakoze vyukuri, kwa kweli umetenda, wamaze gukora kazi na umefanya kazi, ni nguwateye ibigo, kama mtu yule ambaye amepanda mahindi cyangwa agatera ibishimbo, wala anapanda maharagwe, imba yaguhaye ukwezi ngo niba azakwishura, kama amekwambia baada ya mwezi ndio atakulipa, nukurinda za bindi bikera, ni kusubiri yale ambayo umepanda yakuwe. Imana ishaka bijya vyeze, tishaka ivyo usigaranye. Mungu anataka mavuno, hataki yale ambayo umebakisha.
kugira ngo ize kumeza guhezagira igikorwa ufite ili aendelee kubariki kazi unayo. indira byere numara usarura uzane bibi cyacu Subiri ya kuwe ili uvune uyalete ikiwa ni fungo la rero ntivyemewe hairuhusiwi. ivyo ngizo ntuba watanze icyacu Na maanisha hivyo haujapeana fungo la 10 kuko utakoze uko bibiri bivuga kwa sababu haujatenda kanuni na Biblia. kubikora uko bibiri bivuga Kutenda jinsi Biblia nasema niko kukora hivyo ndio kutenda. amen Amen. timugishakira ukundi gukiranuka bibiliya yarakurangije Msitafute kuwa mwenye Mushaka haki andi kwingine. majyo timugashaka andi majyo yararangiye Msitafute namna nyingine sababu Biblia ni tosha. Swali lingine. Nanjye mfite akabazo gatoya. Nami nina swali ndogo. Hari igihe umuntu ushobora gusaba amafaranga. Na wakati mtu anaomba pesa, yenda ukeneye nk'ibihumbi 5, unahitaji 1500, cyangwa se ufite ikibazo cy'inzu na una shida ya nyumba, ukabona umugira neza akaguha amafaranga ahwanye na ya nzu cyangwa se ya mafaranga wari ukeneye. Unapata mtu ambaye anakusaidia pesa exactly na shida ambayo ulikuwa nayo. Udakuyemo icya 10 waba wivye cyane. Bikomeye. kiyobe iyo baravuze ngo ubonye ifaranga zingana n'ubukene ufite ukipata pesa ambayo zinatoshana na shida unayo hanyuma ukareka gutanga icyacu alafu unaacha kupeana fungo la 10 ukavuga ngo icyacu takikibayeho amafaranga ahwanye niki nkeneye unasema alafu fungo la 10 haliko sababu pesa nilizozipata zinaingiana na shida ninayo. Mwese aho umuntu abayivye icyacu cyangwa abarenganyije icyacu anaswali je hapo mtu anakuwa na dhulumu fungo la 10 wala ya uba winyimana icyacu unakuwa umemnyima Mungu fungo la 10. arayinzu bwira nyirinzu mubwire ngo nabonye 4,500 jewe ndi umukristo 500 nayitanze icyacu none rero akira 4,500 kubera uburyo ukiranukiye Imana nyirinzu tiyo kwirukana timwumva ko mutazamwizera Imana timuzamwizera Imana oya yes yes cyane si mukuru wawe uguha ifaranga ni Imana iguha ifaranga. Ego ni lazima kupeana fungo la 10. Imana ni iguha ifaranga si mukuru wawe si mwene so ni Imana. Jewe barazimba mimi nimepata pesa kwa namna hiyo. Jewe banyishuriye amazu igihe cyose mbaye nose no kwishurirwa. Mimi nimelipiwa nyumba hadi mwanzo wa kuishi hapa miaka yote ninalipiwa. Iyo zikiye mu maboko yanjye zikipita kwa mikono yangu zikuraho icyacu mimi natoa fungo la 10. Iyo agiye akishura iriya wenyine yeye akienda analipa mwenyewe huko siza nkuraho icyacu mimi sitoi fungo la 10 kuko sinje wazifasha kwa sababu haijafika kwa mikono yangu. Ariko zigeze mu maboko ya lakini zikifika mikononi mwangu habe nubwo ziba zuzuye neza zijya zizu ingalao zijae zinetu ya nyumba mimi natoa kugera Imana iravuga ngo nimungeragereshe nukuvuga ngo kora nubwo bidashoboka kora gira urebe nizo zitwa kugerageza ni jaribu hebu tenda ujaribu uangalie iryo jambo murajumva muri neno hilo mmenisikia Malaki igice cya 3 murongo wa 12 Malaki sura 3:12 faranga zose zingeze mu ntoki yes duhuye nawe hano ntitwari duherukanye mpaye 200 yego 20 tayari ni icya 10 nese
ndagiye mvuye na Sara ampaye 1,000 yego 100 ni icya 10 gose muri make ifaranga zose zizonca mu ntoki icya 10 itegeko zose ni icya 10 none ko ntazitanze kandi zanciyemwe ari nyinshi kwihana icyo cya 10 cyose biragenda gute kugira ngo dutangire bundi bushe kubera ko utari ubizi urihana ubu nyine wamutangira ubutanga Imana imbabarire nawe umbabarire none ntangire bundi turakubabariye cyane Imana yo mu ijuru kubabarire nasi turakubabariye gusa iwanje njewe ngira ka box mu nzu kwangu mimi uona kuwa na box abana bose barakazi abo mwacu bose barakazi watu wa nyumbani wote wanajua box azavuga ngo sanduku ya Mungu wanasema ya kwamba ni sanduku jimana iyo mpuye n'umuntu nikikutana na mtu mahali nimeenda iyo mpaye akinipea cha kuri kwiduka ngagura ico ngura ngakuraho change ari gushaka change nashika ngaterera muri kaka box nuwa natafuta change naeka kwa box hiyo izi ni faranga zima hii ni pesa ya Mungu Mana wandonkeje ishimwe nilibijya ulisababisha nipate Mungu shukrani ni yako ejo nahura n'umuntu akambijana ngamba ngenda ngakuraho 10 ngaza ngarishira nikikutana na mtu kesho ananipea 100 na akanyohereza inite mtu ananitumia credit ndayohereje pastor kama situmii mchungaji kiba umoja na yesa banguriraga mainite walikuwa wakininunulia credit Bishop Muhima ari hariya muzomuba mchungaji Muhima namuhererezaga inite z'icyacu nilikuwa nikimtumia credit ya fungo la 10 inite y'icyacu credit wanguriye 50 ngamwohereza amashiringi 5 ulikuwa ukininunulia 50 na mtumia shilingi 5 na hano uranyohereza ngakuraho ngaterera hata hapo ukinitumia natoa na peana ikintu cyose kiguciyeho ifu izo kurya wa umuntu yakuzaniye utakuriyeho icyacu muja guhaha utegezwa kubikuraho icyacu jambo lolote Biblia yavuze ngo ivyo zose ivyo waronse byose no akoze cyane Imana igumugisha mwese murakoze nanjye nje ikibazo canje kiracari kuri iki kintu anje yarabajije cy'amafaranga wenda tuvuge abantu benshi hano mu buzima hari abaterwa inkunga n'abatari hano bakabohereza nk'amafaranga yo kwishura amazu kandi mwavuze ngo niba inzu yawe yishurwa 5 umuterankunga wawe akaba akohereza 5 ugomba gukuramo 500 ugasigarana 4,500 yego none se mu by'ukuri mu gihe wenda wa muterankunga wawe amafaranga ayaverishije kuri nyirinzu yose ko ari 5 kandi wishura 5 nta cya 10 ukuyemo icyo gihe nta deni ry'icyacu mufite nkawe ufashwa oya none ko umuterankunga adatera uri inkunga ari wowe watera inkunga kandi wowe uterwa inkunga ugomba kwishura icya 10 none niba yanyuze mu maboko y'uriya nyirinzu kandi ntiyafashije nyirinzu ni wowe yafashije ya mafaranga nubwo yagishikiye mu maboko ya nyirinzu ariko yaje ari ayawe icyo cya 10 ntabwo ugomba kugitanga kandi amafaranga yaje ari wowe wafasha atari nyirinzu afasha kandi mugihe yakugezeho wishura icya 10 ugasigarana ibice ariya mafaranga ntabwo ari ayawe na ya nyirinzu wewe basaba yagucisha kugira ngo yashire kwa nyirinzu ariko ajya amafaranga asa yawe na ya nyirinzu rero mugihe yahaye nyirinzu ugasanga gusaka kugira ngo nakwishuriye inzu rero ndi woyikuraho icya 10 icyo ufite ni inzu ariko amafaranga ndiwigeze uyafata nta rubanza ufite hauna lawama yoyote ikiwa pesa zako za nyumba hazijakufikia kwa mikono bali zifikia kwa landlord hauna lawama yoyote uriya afite bebe afite umugabo ukorera hanze ya Kenya arashobora kuba ari umwishurira inzu afite nimero za landlord icyo gihe akazicisha kuri nyirinzu urumva iyo ni famiye n'umugabo we ubwo n'urugero sivuze yuko ari we ndashaka kugira ngo abantu bumve neza iki kibazo kugira ngo basobanukirwe
hari n'undi wishyurirwa n'umuvandimwe gusa wenda ari hanze ya Afurika iwe akazicisha swata akazicisha nyine kuri nyirinzu abo bantu baratandukanye ndagira ngo usobanure neza abo bantu bombi kugira ngo abantu basobanukirwe. Okay, abaye ari umugabo wawe ikiwa ni mmeo akaba ari mu Rwanda cyangwa mu ntara anatumika nje ya Nairobi kanga basingaye baba bari mu ntara ariko baba bafite bashaka kuriha nyirinzu ambao wanatamani kulipa landlord iwe yeye ni ukuraho icyacu yeye pekee anatoa fungu la 10 muri za faranga agiye nyirinzu kwa zile pesa ambazo anataka ameandaa ili apee landlord iso ya mushahara yahembwe akuraho icyacumi izisigaye akabona kuriha inzu yeye huwa anatoa kwa mshahara wake fungu la 10 yaliyosalia analipa nyumba yego yarangiza agatanga icyacumi ukwacu nukuvuga ngo uriya nawe nta rubanza afite kuko umugabo wiwe yakuyeho icyacumi yagitanze niba umugabo wiwe babaye ari mu makanisa abiri batari mu ikanisa rimwe kugira ngo uyu nawe abashe kugira umugisha wa mushahara nimba umugore adakora wa mushahara barawugabana akamwohereza icyacumi agatanga mu ikanisa rye undi nawe agatanga mu ikanisa rye ariko sina byiza ngo umugabo n'umugore babe mu makanisa atandukanye inamaanisha ya kwamba keretse ari uko batuye mu bihugu bitandukanye kama mke na mume wana mshahara moja lakini wako kwa kanisa tofauti ni lazima wagawane mshahara huo fungu la 10 hizo alafu mmoja apeane kwa kanisa lake mwingine kwa kanisa lake. Yego murakoze cyane. Nanje mfite ikibazo gitoya kijanye no kuri icyo cy'icacumi kurugero k'abantu b'abadamu badakora bagahabwa amafaranga n'abagabo nimba ku munsi tuvuge mukoresha amafaranga 200 akamba guhereza 200 ahwanye na bya bintu ukabigura icyo gihe abo badakora Imana izababaraho ko bataza batanga icacumi ije nicyo kibazo mfite. Ariko iyo wowe n'umugabo mubaye mu nzu mukaba muri abakristo bari mu ikanisa rimwe nyinyi mke na mume kama mko wa Kristo ambao wako kanisa moja hakaba hakoramo umuntu umwe na mtu mmoja ndiye anafanya kazi mutangira icyacumi hamwe muwa mnapeana fungo la 10 mahali moja ariko niba umugabo atari umukristo kama mmeo si mkristo wewe ukaba umukristo na wewe unakuwa mkristo ija 200 yaguhaye uzikurewe icyacu ile shilingi 200 ambayo amekupea ni lazima utoe fungo la 10 sawa nanje ikibazo ari umuntu ufite ikibazo beya ngojea murakoze nanje vinari mfite ikibazo wenda urarwaye uri mu bitaro nta mafaranga ufite ariko ku mafaranga baguciriye cyangwa se fagitire bakuzaniye ihwanye n'amafaranga menshi udafite noneho nyuma hakaza umuntu w'umugira neza akaguha amafaranga ahwanye na ya fagitire ngo wishyure ibitaro mbese udakuyeho icyacumi waba ukosheje kandi wagombaga kwishyura ibitaro ikindi cya kabiri mfite nk'akazi nk'abantu ndwaye umushahara wanjye ukaza wose ariko nkasanga uhuye wenda na fagitire y'ibitaro mbese aho natanze icyacumi naba mfite waba ukosheje cyane nababwiye ngo gukorera Imana no kwitanga nimeambia kwamba kumtumikia Mungu ni kujitoa kugira ngo iyo utanze ubugingo bwawe kubw'Imana ubona nafsi yako kwa ajili ya Mungu huwa narejelewa na nyingi niba bihwanye n'ibitaro bwira umuganga umubwire ngo mfite ibihumbi bingahe 10 niba ari 10 umubwire ngo mfite ibihumbi 900 tagihumbi ndabona none akirizi nimba mbabarira ndasohoka nutambabarira ndicara muno kurinda mbonye icyo gihumbi kiri Imana data wakoreye iyo wahaye ibyayo niyo yaguhaye za bindi 10 izakongera ibindi
timiza hivyo. Mwizere Imana, mwizere Imana, ndi mwikenge. Si umwicanyi, si umugizi wa nabi, si umwambuzi. Mana si uwo kudugirira nabi. mfite ikibazo ku cya 10 nanjye ariko gitandukanyeho bukeya ku byo twari turimo. Hariho abantu basobanukiwe akava kuri 1/10 agatanga nka 5, no kuvuga ngo akageza kuri 5 ku 10. Ese icyo gihe yabishobora akabitanga nk'uko bikwiriye, Imana iguma kuri 1 ku 10 cyangwa ibona ko yarengeje nayo nyine ikayabara? Nababwiye ngo Bibiliya yarabirangije. Iyo umuntu arengeje icyo si icya 10 yatanze. Yego kabisa. Icya 10 nikijya kimwe gusa, nicho cya 10. Ndio ni bindi. Biblia imemaliza yote. Ikindi ugomba kuzigira amaturo, ukazigira amashimwe, ukazigira ibindi. Ariko icya 10 ni icya 10, nta kuvuga ngo ni icya 9, ni icya 5, ni icya 4. Taho cyanditse muri Biblia. Toeni fungo la 10 kamili. Na mimi nina swali kuhusu hiyo Bea natoka kuuliza. Nanje nari kukibaza. Hari amateka nakurikiranye ya Rick Warren. Rick Warren kubera gusobanukirwa gukorera Imana cyane, baranditse amateka ko beza nawe hariya. Yego. Ravuga yuko iwe kuri no urugera rwo kwitanga cyangwa se gukorera Imana mu kijyanye n'icya 10. Iwe ntatanga 1 mu 10, atanga 9 mu 10. Aho Imana 9 agasigarana 1. Yego. Uko nukwitanga mu gukorera Imana ariko si icya 10. Nivyo ni. Icya 10 nuko zanditse muri Bibiliya. Hanyuma rero kwitanga ugakorera Imana cyane ni indi mirimo. Ni n'ayandi masadaka, n'ubundi gukunda Imana. Ariko icya 10 ni 1 mu 10 niko Bibiliya ivuga. Akirenzejeho si icya 10, kiriya si tati 9 iwe gasigara 1 ndacyanditse muri Bibiliya. Fuateni Biblia ya kwamba atakoze karakorera Imana, ariko icya 10 ni 1 gusa. Ego. Iwe yavuze gukorera Imana, ntiyavuze icya 10. Icyo si icya 10 nico gukora n'ibikogwa. Icya 10 ni 1 gusa. Murakoze. Nese urugero nk'umumama utabana n'umugabo we, wenda umugabo baba mu Rwanda cyangwa muri Amerika cyangwa mbese batabana hano, umugabo akabagira ahantu asengera, noneho wenda akantumira amafaranga nanjye nsengeramo hano, ya mafaranga yanyoherereje ahembwa ku kwezi, iho yatanze hariya hasengera, ngewe sinyafate ngo ntange icya 10 hano, hari kibazo? Sinubishene warurangirije. Mbese urugero umugabo wanjye aba mu Rwanda, noneho ahantu asengera ya mafaranga afata ku kwezi yayatanzemo icya 10 mu rusengero hasengera mu Rwanda, noneho ngewe anyoherereje yayatanzemo icya 10, no kongera kandi nkayakoramo nkayatangamo icya 10. No kuvuga ngo iyo umugabo wawe asengera mu ndikanisha kandi ari we uhembwa wowe udahembwa, ya mafaranga yahembwe ayakuraho icya 10, yarangiza akakohereza yo kurya, cya 10 yakuyeho akwiye kukigabura habiri, wowe ugatanga mu ikanisa usengeramo nawe agatanga mu ikanisa asengeramo. Nyamucyo Nyamucyo umweze mikrofone. Icyo nshaka kubabwira ni ukumva Bibiliya uko ivuga, ntimugasoma iyindi, ntimukandika indi Bibiliya. Jameni, kandi ntibakababeshe nda munyabwenge uzandika indi Bibiliya. Fuateni Biblia, msijitafutie Biblia nyingine kando. Mukurikizi muzogera mu ijuru. Murakoze. Nyewe murambabara niba ari amakosa nakoraga simbizi, kuko nyewe umugabo atanga icya 10 kumva birahagije,
ahubwo njyewe yo nkorera akaba ariyo ntanga icya 10 kuko nanjye nkora niba ari ikosa ntazatanga kuyo yanyohereje wenda y'inzu nabwo musobanura ko njye numvaga ayo nkorera yo ntanga icya 10 kuko nawe yakorera ahari aza yohereza yatanze icya 10 dusobanure nta kosa ufite nimba ukora wowe mu yawe ugatanga icya 10 nawe ahakora agatanga icya 10 hanyuma asigaye mugayakoreshereza mu rugo kuko nawe urugo rwiwe mwembi murarusangiye nta rubanza ruhari nta kibazo. Aha, swali zimeisha. murakoze cyane. Asanteni sana. Muve hasi dusenga Imana. abandi bafite ibibazo bazaze ejo kubera ko ari ryo somo. Kweli. Mana ibaho umugisha. Mungu awabariki. Mwakoze cyane. Mmefanya vema. Ijambo ry'Imana. Kwa kusikia neno la Mungu. Kandi mukaba mwabashe gusobanukirwa. Na mkaweza kuelewa vizuri. Tubivuze bikeya. Turabizi ko hamwe n'umwuka w'Imana n'uburyo usoma ijambo ry'Imana uza kubyumva cyane. Tumezungumza machache lakini kulingana na roho wa Mungu atawasaidia muweze kuelewa sana. Karero dusenge dushime Imana. Acheni tuombe.